programa. Aquí falaremos da Praia das Catedrais. Comigo está Juan Pedro, Paloma, Miguel e eu chamo-me Artai. Espero que vos guste e agora Miguel nos vai a falar onde está. A Praia das Catedrais está en Riba de Lugo. É un lugar moi bonito para visitar. Dende Poio nos separan 242 km e aproximadamente tardaríamos 2 horas e 16 minutos en coche e 12 horas 25 minutos en bicicleta. E agora falará Juan Pedro de que é. Ola, son Juan Pedro e vou vos falar de que é a Praia das Catedrais. Foi bautizada originalmente como a Praia das Augas Santas. Sen embargo, é conocida por todos como Praia das Catedrais, debido ás gigantescas rocas en forma de grandes arcos e torres. E agora Paloma vai falar dos lugares que destacan da Praia das Catedrais. Ola, son Paloma e hoxe vou vos falar de lugares que destacan da Praia das Catedrais. Na Praia das Catedrais destacan as formacións rochosas de curiosa forma de arco, que se denominan ollos, e son visibles durante a marea baixa. Tamén é interesante percorrer a praia coa marea alta, dando un paseo polos seus acantilados. E agora vai falar o meu compañero Artai, que os vai a contar o que se pode visitar na Praia das Catedrais. Ola, eu vou falar de se pode visitar. A Praia das Catedrais se vai a poder visitar o 1 de xulio. Mientras tanto, podedes ir a Castro das Pimeiras, o Castro das Grobas, o da Illa Pancha, a Punta do Castro e a Punta Orietada. E agora nos vai falar Miguel de outros datos. Ola, eu vou falar de outros datos. Se necesita un permiso para admirar as súas preciosas esculturas, porque pode haber derrumbamentos que poden causar a morte. En realidad, a Praia das Catedrais chamase a Praia das Augas Santas. É imprescindible visitala coa marea baixa, porque senón non se ven as súas preciosas esculturas. E aquí acaba a nosa presentación. Espero que os haya gustado. Non os perdades a próxima de Rabbit TV.